Tell me pretty lies, look me in the face, even if it's fake, 'cause I don't fuck. Salam dostlar, sizler menен Kipер. Bugün biz Chikengan oynuyoruz. Chikengan поход dostlar. Мына dostlar. Поход мындай палатка достар. Шуны бүгүн биз ремонт кылабыз, ишине ардагерлерди коюп. Sizler видео баштагыча лайкыңарды басып, подпискага алып баштадык. Так достар, мына палаткам, bunun içine нәрселер коюш керек. Так достар, мисалы үчүн бияка ноутбук коебуз. Жана так свет коебуз достар. Алабыз, коюп чыгабыз. Так. Так, koydum dostlar. Ноутбук коебуз. Эшикти жабыштырып коебуз достор. Ноутбукту коебуз. Жабып койдук. Достор, дагы биз эмне коебуз? Стул коебуз достор. Так. Азыр светти бул жака коебуз, дагы столду ушул жерге коебуз. Так, еще достор, бизге су алып коюш керек. Запасный болуп достор. Так. Birazın bul жерге коем. Буларды ушул жерге коем. Так, бизге дагы алабыз. Эми эчтеке дагы кереги жок достор. Так, бизге дагы гараж жасашым керек достор. Так, бизге дагы эмне керек? Эчтеке дагы кереги жок экен достор. Эми биз гараж жасайлык. Так, ушул жерге жасайлык достор. Так, азыр шуну коебуз. Так достор, мен ушунчасын кылдым. Так, жарымын калабыз достор. Койдук. Жерге коебуз. Так. Гараждагы бүттү достор. Эми ичине машинабызды коебуз. Так. Мен мотоцикл коем достор. Так, буну жабабыз. Так, эми бизге биз эми неме кылышыбыз керек достор.
Şunlardan az. Stolun üstüne koyuyoruz dostlar. Так, dağı şunu koyduk. Так, biz dağı şunu koyuyoruz dostlar. Tadı dostlar hazır. Hı. Aşağı bitti dostlar. Dostlar karangırda kirip kaldı. Biz girip oktayız dostlar. Çarak kirip kaldılar. Tak, biz daha başlarız. Biz başlayız daha. Tak, biz deriyalarda koyacağız. Koysak sonra bakalım. Duruyorsun. Tak, biz bu çirke şunu koyuyoruz. Tak, koyuyoruz. Tabii. Так, bayağı oturduk buradan. Ha, вот. Koyduk. Buldu. Так, koyuyoruz. Все. Так, рангер что тут? Так, biz daha kameralar koşuyoruz. Вот. Bunu akıyoruz. Bunu kameranın ucunda koyuyoruz. Так. Ha, bu. Bıçaktan kırsak. Kırıp durat. Так, на. İçine bıçak koyuyoruz. İşte bitti. Hı.
Мына достор, видеобуз дагы бүттү. Видео жакса лайк баскыла, подписка кылгыла, комментарий жазып кеткиле, дагы кандай видео тартыш керек.